Inggih, itadane sareng sami sanuang yang titiang nunas uratiani duaning acara pacang kegawitan. Om Swastiastu. Sanisinggian titiang Bapak Kepala Sekolah, Bapak Manggalaning Komite Sanuang yang titiang, Bapak lan Ibu Guru punika taler staf karyawan sekolah Sanuang yang titiang, rawing para pemilik lomba lan sisiane sami sandi tresna sihin titiang. Swasti prapta aturan titiang majoring idedani sinamian. Santukan sampun ledang rawin parikrama pemungkaan utsawa nyastra Bali rainane puniki Bresepati 19 Februari warsa 2 tawi 2 dasa siki ring SMP Negeri 4 Kuta Selatan. Nanging aksamayang pisan antuk genah punika taler penyembrahma sanidahat kirang. Inggih, pada atiti sanidahat uang yang titiang. Ring pengawet acara puniki, ngireng-rien ngadat ajebos. Ngaturang puja pengastuti majeng ring ide sang yang widewasa, manut serada druweni suang-suang utawi doa. Majeng ring sang saning wajen inggih durusan. Inggih, idedani sareng sami sanuang yang titiang, sejroning acara pemungka puniki pacang katur sesolahan tari sekar jagat. Majiring para pregina lan para penabuh, inggih durusan. Idedani sinamian, acara swanturipun inggih punika atur pioning saking Manggala Karya. Majiring Manggala Karya inggih durusan. Inggih, pada atiti sinamian, sani mangkin cegining capring acara keping 3 inggih punika sambrama wacana saking Bapak Kepala Sekolah. Sani sepisan pacang memungka resmi acara Utsawa Nyastra Bali ring SMP Negeri 4 Kuta Selatan warsani puniki. Majiring Bapak Kepala Sekolah inggih durusan. Inggih, idedani sinamian sanuang yang titiang, wanta kadiasa punika titiang presiden yang terang acara pembukaan puniki. Menawi tawetan atur titiangi sanineten manut ring arse, nugrayan titiang lungsur agung rene pengampuran. Pinaka pemuput atur, nugrayan titiang aturang parama santi. Om Santi, 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 Om.